Ah. Feeling na area na shooting. Basta. Kapasa na. Ayan na. Pugsik. Ano mo? Hi! 6-2. Kita ni Sik. 7-2. Layo. 8-3. Mo vibrate man yan si Mote yung out. Naunan lagi na mo na siya. 5-9. Boy Mait for 3. Zero pa. Ah, kill breaker. Wala na siya. 1-0. 1-0. Aray ko. Okay. Laki. Oy! Score! Singin! Asa ni post Lex? Tra! Asa ni Lex? Yeah! Asa ni ba? Limot ko na sana. Tora pa oh. Yeah! Wah, dak lang oh. Oh. Ako rin mong ano. Di na kapoy mo nana kay kung buhaton no. Basta ako magtunga po tra. Toreo. Ah. Feeling na area na shooting. Oh! 4-1. Kasugalan na siguro kayo. Patay na siya. Wakabot! Ay, wait, bowler. Wala lang yun. Kensa Seg. Ikaw daw Seg. Basta. Kapasa na. Ayan na. Pugsik. 5-2. Jump shot. Ano mo? 6-2.
Na. Repeat. Tabi. Kita sing. 7-2. Layo na kayo itong tirahan. Layo na kayo. Layo na kayo, nakalayo na. Masigyan at bunggong tira ron. Dili na tuyo. Aya. Wang. Ikaw, Bulls. Mga komedi dia. Mga piling katawan, bahala ko dia. Bukang parito mo na, sinin lagang yun. Kaya ay. Ah, 3-7. 3-7. 7. Kumpiyansa. Balik. Na, plaster seg. Kundo. Kumudaog na sa kuha na chinilas sa Gmart. Ayo kayo, sin. Baili naman. 8-3. Yawag. Baili na duha. Kumanlaw mo gyud. Ayaw tawon. Tura! Pag uli ito ni paninglang tadi dito. Sa kita dulu. Ikaw lalo na ako. Tirada gyud. Kadako anang ring no. Kalayo, kalayo. Kalis bintong. Dalo. Feeling eh shooter kasi diri, ako mabungag. Foul not counted. Uy, sama dito. Di apil to sa plano. Wala naman ako. 4-8. Lakaw na kayo na ako. Sige. Nice. Hook shot na ako ah. Kaya. Yeah. Lagyan na baliwaton. Sao. Kaya ba, mansi kaya ba? Okay, mapili pa, maulan pa ka, pindi pa ka. Duble mo na naon. Ako tughalin gising unya ba. All good. Ay so. Ana, buwan na pod. Ay, wala. Hayahay! 5-8. Kaya po. Kaya po. Mo vibrate man yan si Mote, yung out. Naunan lagi na mo na siya. Wala. 5-9. Boy Maid for 3. Bilis doon! La! 0-5. G5. Ay, pero di makapoy. Balang kontra. Kuya, yung mo dong wibik to. Ika. Tura! Tara magilaw. Wala! Ito lang yan. Foul. Foul not counted. Nalin ba?
11-5. 11-5. Foul. Tunod. Ganiyan, nilakaw ra kawan mo giinom imong gatas. Silvia daw yung igsuon. Di ara res multicab na yan. Tura! Official score, 11-5. So ano? Ano po? Ano? Wala mong duhang. Hulalo. Iawat na mo. Tura. Ay busada. Foul, not counted. Wago na shot yun. Sure mo yun ba? Ako una i-detalik niya. Lo. Kiri mo sa bawakis. Ay, wag ka ba? Katawin na play. Ay, gluyahi. Hotel lang kalaban. Ayaw yun. Sig. Wala. Wala, klaro. Wala. Ay kasi na naga Tura. balot ni, naga furball na. Hey! Tira! Screen. Ay, Gloria, liyok mo kay wala na padol na. Ayun na. Balik ya po sa sigaw na move. Feed away. Ala, ni gawas, oh. Ala, ni gawas pa. Gawas sa tabla. Tabla pa! Tuyo na mau. Hangin man. 7-1. Okay. Ay, gloge! Dito ba? Makaan. Bata dyan, oh. Bata dyan. Nakay-open si Piat niyo ah. Mas. Nakay-open si Piat niyo ah. May pa yung bata dito? Kailangan mo muna direko. Dapat pislang mo ang bata. Dek. Hindi na kalahin mo natin. Kapot sa kabaryo. Kabaryo. Dali. Sa ulan oy. Kami nga naka. Tira, nakay-open na, nakay-open. Anak. Oh. Ay! Last ball. Ay, balik! Kapit man abtag ulan. Shout out sa Kuya Abdel si Jim Ramos dali. Shout out sa my loves guy, love you. Ni ulan na gyud karon pa. Shout out to James and Javi, sanda ko daw.